الحمد لله حمد الكاملين. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في العقبى ولك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد إمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله عز وجل أيضا كذلك: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. شارع برودرة بسكاتنا كأم فوارا بسكفيسير الاستقامة على الطاعة بعد رمضان وفرشت جو بوريكتيفاي أتر رمضان دvar en period for å lære litt og prøve å fikse litt feilene det som vi har gjort, og i lov til Allah Azza wa Jalla at jeg skal fortsette på riktig vei. Og det som er viktig å vite den, kjære brødre, våres imtihan eller test starter etter Ramadan. Det som vi har lært i Ramadan, vi skal praktisere den etter Ramadan, eller skal glemme den. Av og til vi går til en kurs for å lære en ting. Vi lærer, men når vi praktiserer den, eller vi glemmer. Gjør samme feilene, det som vi har gjort for kurset. Det som er viktig for oss, kjære brødre, det som Allah sier til oss: fortsett på riktig vei. Vær forsiktig, ikke glem. Hvis du starter å gjøre feilene, du skal gjøre store feil. En måned du blir nærmere til Allah Azza wa Jal, og nå du skal synne og si til Allah Azza wa Jal: ha det bra, jeg skal glemme deg. Det er ikke riktig, fordi Allah glemmer ikke oss. Allah fortsetter passer på oss. Han fortsetter aksepterer våre dua og våre zikr og passer på oss, gir til oss livet. Når han glemmer og stopper, den tida vi kan si: ok, dere har rett å gjøre sånn. Men hvis Allah fortsetter å gjøre sin oppgave mot sine tjenester, det betyr at vi må også fortsette å gjøre den, kjære brødre. Alhamdulillah, en måned vi prøvde å bli nærmere til Allah Azza wa Jal. Faste, bøn, sadaqat, zikr, dua. Masse ting vi lært og gjort. Det som er veldig viktig for oss, å fortsette på den veien til neste Ramadan, kjære brødre. Hvis vi glemmer, stopper be, stopper å gjøre dua, lese Koran, hvis vi stopper og fortsetter å gjøre feilene, det betyr at vi er veldig dårlige personer. Vi er dårlige personer den tida. Inshallah, vi skal bli ikke sånn. Vi skal fortsette å passe på Allah og Allahs regler. Det som Allah sier til oss, hvis vi fortsetter sånn, den tida Allah skal akseptere våres ibadah og zikr, det som vi har gjort. Den tida vi skal få dobbel belønning, inshallah, i Ramadan og etter Ramadan. Og den tida vi skal vise til folk, vi er ærlige personer, ærlige muslimer. Men hvis vi fortsetter å gjøre feilene som vi har gjort for Ramadan, kanskje flere av folk skal se på oss, spesielt de som er ikke muslimer. De skal se på oss: dere muslimer lører Allah Azza wa Jal. I en måned dere er muslimer, og etterpå 11 måneder dere opplever som er ikke muslim. Den tida vi skal få store minus fra folk. Og de skal se på oss, det betyr at islamen er sånn. De skal tenke sånn: islamen sier en måned du skal bli muslim, og 11 måneder opplever som ikke muslim. Av og til våres feil, folk skriver på islams navn. De tenker islamen er sånn. På grunn av den, kjære brødre, vi må bli forsiktig. En gang for oss, andre ting for islamen. For å ikke vise dårlig bilde til de andre, inshallah. Vi håper Allah Azza wa Jalla hjelper oss, og vi fortsetter å gå på riktig vei til Allah Azza wa Jalla, inshallah. قالوا برايد مسلمان عادة هر رمضان خلاص بام خطبة كي تخوين أو خطبة هنيجي أمجراد بجن مشى دريا راستا بشت رمضانه ياجي آگهداريا خبن رمضان وبرا والان درباس نبه او روجي عبادت و ذكرك مكر ام بشت رمضانج آگهداري يبن
دوی رای هانه ده حیات خو بردوام بکن. وان چند آیت یک ما خوان جی خدا عز و جل دبیش خدای خو بترسنها آگهدار خو بن لسر ایمان بمرن نبن انسان گناهکار و سر گناهکاری خو نمرن. ده آیت اکادن ده خداش پیغمبر خورات بیجه عبادت رب خراب که حتی کمرنتته. یعنی چند روزا مسلمان و چند هفته دنه نه مسلمان تشتی وسا خدای قبول نکرد. لسر زمان حضرت عیسی بیجه رب من امر مکریه بالمیجه و بزکاته فرض خدای امری کریه حتی که از الحیات بم حتی که الحیات بم وانا امر رب من از المیجه خوش دقت بکم آگهدار المیجه خو بم و از دقت زکات خوشی بم و هر امر و فرمان خدا گرم آگهداری بن. قالوا براید مسلمان مهکی مبجیرانتی خدا در باز کرد به عبادت به ذکر به طاعت به روزی به خواندن بالمش به خیر خدا جه حس کل گور امکان خو مهکی خلاص بو ام نبن انسان کو ده مهکی ده خدا ناس کرن پشت مهکی خودش بیر واکرن که ام ببن انسان وها ده مهکی هم گلک انسان خرابن. مهکی مسلمان 11 ماه دور خدا مهکی خدا ناس کن 11 ماه خدا ناس ناکن. یا جی خدا عز و جل جانت قرآن ده بحث هنک تشتاد که دبیت آواد کی داویت خراب کی حساب که مالکی آواد کریه به عبادت مهکی مهما خلاص بو امهر مالا خجاره کدی خراکن. خدا جو رازی انسان کی کوها بک مالکی آواد کر او داوی جاره کدی مالا خراکه تچ ما خراکر نظامش ما خراکر. اما جوی انسان رابش انت قال لك انسان کی به عقلی ته انسان کی ته چوا قیمیش زحمت خود کی ته مهکی زحمت دید ازیاد دید ته مالکی آواد کر تجاره کدی مالا هانه خراب کی. قالوا بسلمانا مهکی ام نزیک خدا بون خدا جوار تشتکی خوش پشت مهکی ام خدای خوش بیر بکن پشت مهکی جه خیرات ام دست بکن گناه بکن. مهکی ام علی خدا داد ماشین مهکی پاشه ام پشت اخ بدون خدا و مش خدای خرا بجم متى ندیت ام تناس ناکن. چقدر تشتکی غریب و عجیبه تشتکی نای قبول کرن لدما کو ام دریا راست بردوام ببن وی وقت ام دکارم بجم مروجی که راست گرتیه علامت که روجی ما راست زانید چه گلو جماعته علامت که مروجی که مقبول گرتیه روجی که بخیر گرتیه که پشت رمضان جه ام دوام بکن پشت رمضان اگر دریا راست ام مشیان وی وقت روجی ما راست بیه. اما که رمضان خلاص ملمج استوب کر ملمج نکر مهدی خودش بیر واکر ممزگفتاش بیر واکر حتی رمضان هاتی وی وقت دمکی روجی مج نت روجی بیه. لو را عالم وهاد بجن سر حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشتکی تب خیر بکی قبا تشتی تب خیر خدای قبول کربه خدا پشتی وی خیره خیر اکادید که نصیب و هل جزاء الاحسان الا الاحسان ابا معناوی تا تشتکی بخیر کر تچوازانی وی تشتی تا هاتی قبول کر آنها تا پشتی وی خیره خیر اکادی بکی پشتی خیره تا خیر اکادی کر دمکی خودش تا قبول کریه. اما تا پشتی وی خیره خرابی کی کر دمکی خدای قبول نکریه. تا صدقه کیده تا پاش چو دزیه کر دمکی ویا نبو اف صدقه تا گرت از دزیه دور بخینه لمیش کر پشت لمیش چو دروا کی کر دمکی اول میجانه تدا پرسگره کی هبیه کو اول میش پشت لمیش تا بر کر دروا اول میجانه تا حقی و ندای کی چاوک ام جانات بجن حبک ام تخون درمانه ام تخبتینن کو ام پی باش نبن پرابلم وی درمان هانه ده هه دمک پشت رمضان ام جاره کادی کی مانه بکن اف رمضان هانه اف روجی هانه دمکی محقی و ندای که محقی بدانه که اف رمضان هانه دست ما بگرتا بپی ما بگرتا بگوت از ایزنا تنادم تحریفی خرابی هانه بکی حساب که گلو جماعته تدی مکتب هنه مدرسه هنه سکول هم بیشن تو چید خوینه تیدا دما کداویا سالت اگر تشتکی نظام بی جمارا ملت بیشه اف مدرسه هانه اف دبستان هانه تو خیر تیدا تنبیه لیدم اقداویا ساله وان انسان کشی مدرسه درتن بعقل بزانبون بخبرت کباش تجربه کباش هم بجن عفرم جی مدرسه هانه را ما مستوی انسان جهاتی بونه زیرک بونه بعقل بونه لو ما وان خواندوان هانه بعقل خواندنه. قالوا جماعتی اگر که ماه رمضان خلاص بو جارا کدی خودش بیر واکر ام نچون جامعه ملمج نکر جامعه موالا ببن جارا کدی کچه میک سرخ گرتنه جارا کدی خروط موتو بکن گنج می کل میش کرن جارا کدی هرم کچکار و بیراخانه و دیسکوتک و خرابیا بکن تشتی خودش حسن کوان تشتی آنه بکن دمکی اف رمضان آنه مخیرش ندیتیه
او رمضان هانه لگور حقی مروجی نگرتیه لو مقجار قادی ام کیمانیات کن حتی عالم وهاد بجن دبي علامات روجياتا پشت رمضان كتراس بي او وقت امتحانات دست بيت که يعني بروجي خلاص بو او درباس بو كام تماشا بكن تشوا كريه مثلا تدي عربه واخرات به ونشنجم مصالح باني عربيه تعمير تكن ميرك بجا من عربات تعمير كو تمام هاشترا ورقي كاغدتا تماما ام چوازان خبردان او راسته دمك ام عربيه درتن وتكفن ريم عربه خد ماشينن جاوي وقت هانه عيب كده هبيه وي عيب راس كريه راس نكريه موتور اي خرابيه تكلي خرابانه جي كده قوت ناستينه لامبا ويكاتنا عيبا چه هبه يعني تعربي اجت لامبا ويكات دمكي چه نكريه موتور تنه ماشي نچه دنگ زده هات دمكي وي كابرای چه قصابه مشترا راس كريه نه راسته وقت پروفت کی سعيتياويت کی وی وقت دا درته کو عربات راسته آن راست نبي عربات چه كريه آن چه لكريه قالوا جماعته دفردا تشتكي ديجي ام تخم بیراخو ام دولت کینکم ملت وی صادی نوتو پنج نمسلمانه صادی نوتو پنج صادی پنج کو مسلمان شی دولت بلابونه ملت دزانه رمضان مسلمان روزی گرتیه چونه جامعه عبادت کرنه دزانن گر کو امجاره قادیب علی شیطان ده هرن ایوان انسان اجمره تشتکی بیجن او تشتی هانه جی جای کی عیبش مره آد دو ادبه عیب جبون اسلامه بجا دینه و ده ساله دا مهکی جوارات به راست بن و 11 مهات به هرن خراب بن نوها دینه و تشتك وهايه قالوا جماعة الإسلام قي أبا يعني نو أبننا وندو خوازن كو هنك إنسان بكرنه و ياجي بكرنه ما زمان خو الإسلام دريج بكن يقين بكن اگر كو هنك إنسان زمان خو بكرنه ما الإسلام دريج بكن روجا قيامته خدای عالم حسابش ما بخوازه خداش مراد بجا لتكونوا شهداء على الناس ون ببن شاهد السر ملته اما چا ببن شاهد سر ملته والله ملت به شاهد سر ما بجن يا ربي هريم خرابن لواناج خرابون اواناج منافقون وانا انسان دروبون اوان انسان سال که مهکی مسلمان بون 11 ماه نه مسلمان بون که خدا وظیفه کی دائمت قرآن پیروز ده خدا وهاد بجه ما پیغمبر کیشان لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ون ببن شاهد لسر ملته و پیغمبر جی به شاهد لسر وکوش پیغمبر جوارا گوتیه و جی ملت را گوتیه چند کس ایرو جمع دکارن بیشن گلو بسلمانه از دکارن ببن شاهد روژا قیامتی که من اسلام جوارا گوتیه بکرن آن بخبردان خو گلک جارا بکرن خوب عملیاً که امجرات بیشن ام اسلام تشتکی خراب تدم پیش ملته آگه داره ویابن بکرن مبرا کس کی زمان خو اسلام درج نکه او ته انسان کی براج اسلام اج عاجز نبرانه بجا اسلام اف دین منافقتیه اف اسلام دین هانه کو جملات راز بجا وهابك وهاجبك دروانه کد رمضان دا لپشت رمضان تکاری درواب کی در رمضان دا دزیه نه که لپشت رمضان اذن تو دزیه ہے آگه دار خوبن اف خبردان هانه بران نه گوتن لسر اسلام بکرنه ما روزا قیامت ای خدا وی حساب هانه اجمع بخوازه هیوی و رجامش خدا او که آلی کار ما با قوت ابدامه ام راست بمینن ام با آلی خرابی دا نچن ام جارکادی با آلی شیطان دا نچن گهداری خدای خوب بکن او شیطان خو نکن خیر خوب خرابی ندن گوهرتن رب عالم توفیق مبدا قوت ابدامه آلی کاری مبدا ولسر حقیه مبدا سکناندن ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام مسلم شارع برودرة رمضان أرفردي الحمد لله من أتى رمضان في هر 6 داغر تلوسو دا شوال داغر ينم دن موندن فروفتن سير صلى الله عليه وسلم دي سون فاستر 6 داغر أسو إي شوال ده بتير أتسوم أن برشون هر فاستر أت أور ده هر سوم أت أور for the Islam dar en regelsson en goting ti belöning 30 dagar Ramadan det blir 300 dagar en månad 10 månad vi
mangler 2 måneder. Och så 6 dagar. Hvis vi ganger 10, det blir 60 dagar också. 6 dagar plus 10, 60. İnşallah vi skal pröva att fasta inşallah 6 dagar i Ramadan. Gel Müslümana Peygamber hadis ki oha ferman کرده به اوی رمضان روزی بگیره پشتی وی دماها شواله ده 6 شوال 6 روز شواله نه شرط روزا دو یمین بجی فقط نوا مهکی ده حتی که شوال خلاص بیه 6 روزی آنیج بگیری وکاوی کسی کو ساله کی روزی گرتبه لو را قانون کی اسلام هيا خدا عز وجل یکی بده هاد نفسی نشترا بده بکیمانی مسیر روزی گرتی اج مهکی اف مهامد به دهمه الجماعة دمهمانه او دمهانه جاوك ام 6 روزي بگرن هر روزه کی بدها بد که 6 روز يعني وكا كما صاله کی روزي گرتبه ابي كنت كاره براش روزي انه بگره حتى ابي قضاوي هبنجي براش قام قضا خوج بگره رب العالمين ان شاء الله وي خير بده کی قضا خو نيله نبجازي حتى صلاتي ما دام تتكاري روكي تناقش كتي دروت درزي کی حبكي تشتكي روزي خوش خا قضا بكن وفي خيرانه رب العالمين جواره بنفسنا ان شاء الله ام محتاج خيرانه هاي وشو هبه ام فقيرن كمانية مقالكن شاشيتية مقرن که خدا حسابش ما بخوازه مال مخربو ایجام شکل کی بکن اما مچقات کار بخیره کن بکره برکی امروز قیامت بدن بری خو رب العالمین مبدا خاطر وان خیرک مکریه جبونوی قبول بکه رب العالمین توفیق مبدا ان شاء الله خیر ما قبول بکه عمرك درج بکه نصیب و صحت و عافیت بدا و متبا ان شاء الله عبادت ما قبول بکه حتی رمضان آتیج خدا مت صحت و عافیت دابله درد و کلا نشانه ما نده شفاش نخواش را بشینه رحمه المریه مبکه دیندار ما خدا عالم دین امده خلاص کرن گرتی و بندست ما رب عالمش بندستی وان درخه وانش گرتیگه هاش درخه ان شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ما قدمنا من العبادات ومن الذكر واجعلها خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من رمضان إلى رمضان ونحن نتمتع بالصحة والعافية ونحن تحت حفظك ورعايتك وأمنك وأمانك وتأييدك يا عزيز يا رحيم إنك على ما تشاء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض كن عونا لهم على أعدائهم أيدهم بجنودك يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة